Dilai police station ke parlo dilai towar krong thom kache togalong kai ke asonsi pinyada porphai throk apor malom raikom sai khiatum gari along kirika kuruk duna hot ke ongrung kangri kangkrang mate raki hormu kenep dunlong lasonsi pinyada porphai throk malom dilai long kirika kuruk ahot SK03 P1143 ihuma bolero long kirika kuruk duna hot ke ongdunga raki hormu nep dunlong Bangso hut gram pharoke thomra shoknar ke brake thom heroin gearbox long ke patujoy morphine ilin crystal linni an long ponlo bangso long ka chirabduna bangphu bangke thomaphan nep ingnang poncheglo kachingnang check bangke thomatum laki Manipur State Imphal District Segmai Police Station ke parlo Manti Pukhuri Kanto Premnagar Amikar Santi Kumar Lakandri asopo Rajesh Lakandri ataningkan thomke bra troxi Jit Bahadur Gejimar asopo Kumar Gejimar Artaningkan Thomker Branarkep Lapen Senapati District Kangpokpi Police Station angka Thonglang Akut Parong Amekar Masinbo Marian Mai Asupo Tangambo Marian Mai Artaningkan Plikep Branarkep Pusi Pangthekpon Bangsohut Kineblong Check Abolero along National Highways and Infrastructure Development Corporation Amen Atar Pangthek along on duty to Gulf of Sikkim Enterprise Pusi Ketokpondo Lasi bangso kineblong cek araki hormu abangke Siliguri an kapaleji aphansi kachisik tahai pusi thanpon. Mata kuwa asile, mami ratibeta nakara setup korisu, ma aisila wajana se selfie wajana no staff ase. Sule aisila wajana itu delay ase. Aru pray ratipua sotam loga. Ekon ami Sikkim registrationor gari, bolero gari ami intercept korisu. Aru gari khon bhalore search korat ami eta notun drugs ase recovery koribole khamaisu. Etu agote amar yat kalmeno howa nasile. तो इटो হৈছে আপোনাৰ ডবল ইউ গ্লোব বুলি কয় এইটো তাতে আপোনাৰ 100% পিওর বডি লিখা আছে চাইনিজত আৰু হেতু আমি পাইছো 383 গ্ৰাম যোনটো মানে পিওরেষ্ট ফর্ম অফ হেরোইন বুলি মানা যায় আৰু এইটো মানে লাওছৰ পৰা অৰিজিন হৈ আছে যেটো আপোনাৰ গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল আছে তাৰ বেছিকৈ এইটো ফেমাস আছে তাৰপিছত আমি পাইছো 1 কেজি মৰফিনটো আমি আগতে ৰিকভাৰি কৰিছিল আৰু 2 কেজি ক্ৰিষ্টেল পোৱা গৈছিল যোন মেথ বুলি কয় মেটামফেটামিন তো এই সময়তে আমি তিনিজন মানুহ আটক কৰিছো এজন নাম ৰাজেশ লাকান্দ্ৰি তেওঁ মণিপুৰ বাসিন্দা হয় এজন নাম কুমাৰ গাজিমেল তেওঁ মণিপুৰ আৰু এজন নাম তাংগাম্বো মৰিয়ান মাই তেওঁ সেনাপতি বাসিন্দা হয় তো এইবিলাকে বস্তুখিনি শিলিগুৰিত ডেলিভাৰী কৰা কথা আছিল Bangso sai kedeng hut bokajan SDPO John Das ke Japon along Dilai OC SI Lutfar Rehman SI Dipak Lahon C20 CRPF Kem bokajan APRG Kem bokajan atum pensi nepdun longlo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live